Iyo ni imirwano ikomeye mu misozi itandukanye, Prado, Rusizi byakaze ndetse na hano neza bikoboko urugamba ruteye ubwoba. M23 iri kurasa Fardc nayo nuko nkuko mubibona, ndetse n'indege zatangiye kwiyambazwa kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 29/02/2026. birakaze. murabona bavuga ngo inkotanyi twaragwanye mu Burundi, twaragwanye n'inkotanyi. Je twaragwa imbere yuko bakikongo twagwaniye haji muruta twagwanye ndwi yose bangana ikiga, nibo baciye bakikongo baca ukihajya igihangerega mu kuzikongo, hajya baciye hariya mu Rwanda haca ukihajya igihanga, twagwanye ndwi yose. Nyuma y'amagambo akomeye yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, reditabaritejemo isobanuye byinshi ku bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara, ndetse yewe na kudeta ivugwa reditabar ishaka gukora, ndetse n'uburyo ikorarama 23 byose bigiye hanze. Ni mu gihe kandi bigiye hanze mu gihe amaze iminsi humvikana inkuru aho leta y'u Burundi ishinja M23 gukorana n'uyu mutwe wa Reditabara, ndetse bikaba binari mu mpamvu imwe yatumye barungika ingabo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 29/02/2026. neza muri Uvira habaye imirwano ikomeye hagati ya FC ndetse na Fardc. Bikaba rero kandi biri no kugenda bigaragara mu kibaya cya Rusizi. Nimuze turebera hamwe page ikomeye yanditseho amakuru adasanzwe bikomeje kugenda bigaragara, ndetse nuko kugeza ubu urugamba ruhagaze mu bice bitandukanye. Reka rero turebe uko ubu bihagaze duhere kuri page ikomeye y'ibyatangajwe na Reditabara. Umutwe witwaje intwaro wa Reditabara wanyomoje Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, wawushinje gukorana na leta y'u Rwanda n'ihuriro AFC M23 no kugerageza gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu kwezi kwa gatanu kwa 2015. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RTNC ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026, Perezida Ndayishimiye yabwiye umunyamakuru Harna Velas ko Reditabara ari igikoresho u Rwanda rwifashisha kugira ngo ruzatere u Burundi. Ndayishimiye yabwiye umunyamakuru ko mukamurangora ko abarwanyi ba Reditabara aribo bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza, kandi ko leta y'u Rwanda ibatoza hanyuma ikabohereza kongerera imbaraga AFC muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026, umuvugizi wa Reditabara Patrick Nahimana yatangaje ko uyu mutwe witwaje intwaro udakorana n'u Rwanda, kuko iyo biba bakorana ntibari koroherera u Burundi, ndetse nta nubwo baba hari abarwanyi ba Reditabara bafatiwe muri parike ya Nyungwe muri 2020. Ati umuntu wese ukurikirana ibibera mu karere yibuka ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa Nyakanga 2021 u Rwanda rwahaye leta y'u Burundi abarwanyi 19 ba Reditabara bayobeye ku butaka bwarwo nk'ishyamba rya Nyungwe. Nahimana yasobanuye ko ntaho ihurira n'abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2015, kuko bizwi neza ko ababikoze bari abasirikare b'u Burundi mu gihe Reditabara yariho kuva mu ntango za 2011. Yagize ati Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarwanyi ba Reditabara aribo bagerageje kudeta ya 2015. abakoze kudeta yapfubye barazwi neza, barimo abasirikare b'u Burundi bari mu kazi kabo ubwo Reditabara yashingwaga mu ntango za 2021. Reditabara yatangaje ko itigeze igirana imikoranire na AFC haba mbere no mu gihe cy'intambara ikomeje
mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Igasobanura amagambo ya Ndayishimiye yavuze ko agamije kuyoboza abantu kugira ngo bibagirwe impamvu nyakuri barwanira. Uyu mutwe witwaje intwaro wibukije abarundi n'umuryango mpuzamahanga ko urwanya icyemezo cya FDD cyo gutesha agaciro amasezerano y'amahoro yarusha afite intego yo gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Birera akaba ari byo yatangaje mu gihe urugamba rwo rukomeye kandi rukomeje. Bihagaze gute? Nayihagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba kugeza ubu. Ayo dufite aragaragaza uko ibintu bihagaze. Kuwa kane habaye gukozanyaho gukomeye uyu munsi hagati y'abarwanyi ba AFC bashyigikiwe na Wazalendo mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane Ikanga, Rugeje na Itisha muri groupement ya Kigoma muri territoire ya Uvira. Nkuko amakuru aturuka mu nzego z'ubutegetsi bitangaza ngo ibi byibuze abasivili 3 babyiciwemo muri iyi mirwano. Amakuru akomeza atangazwa nuko kandi avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru aturuka muri societe civile bitangaza, urusaku rw'amasasu rwumvikanye guhera ku isaha ya 11 za mu gitondo mu bice byegereye bikobokobo. Ni mu gihe kandi byemezwa kandi bitangazwa ko M23 yamaze kwirukanwa Poezero. Nkuko amakuru ahara bigaragaza, operasiyo kuri ubu zirakomeje kandi zirakomeje. Biravugwa kandi biremezwa ko abarwanyi benshi bakomeje kugenda boherezwa muri ibi bice mu bikorwa bikomeye bya gisirikare bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Nkuko rero benshi mu bakurikiranira ibibera muri iki gice babitangaza. Ni mu gihe kandi amakuru agaragaza imirwano ikomeje mu bice by'ahitwa Mutambara yamaze gufata urundi rwego, byamaze kuba bibi cyane nkuko bigaragara. Amakuru yize bari guturuka muri territoire ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuri uyu wa kane hiriwe imirwano ikaze iri guhanganisha umutwe wa MRDP twirwano n'ingabo za leta ya Kinshasa rigizwe n'ingabo za Fardc n'iz'u Burundi na Wazalendo, ndetse bikaba rero bivugwa ko imirwano iri kubera mu duce twahitwa Nguri n'ahitwa Kiheri hazwi nk'ahitwa kwa Ngurube, twose turi muri groupement ya Mutambara. Amakuru aravuga ko MRDP twirwaneho yari yafashe utu duce kwa kabiri ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2026, bituma uruhande rwa leta rwongera kugaba ibitero ku rwego rwo gusubirana ibyo bice. Cyakora nkuko abaraho ibi byabereye babivuga, baravuga ko MRDP yihagazeho isubiza inyuma ibyo bitero inongera kwagura ibice igenzura muri Mutambara. Mirwano yatangiye mu rukerera agana ku isaha 10 za mu gitondo ikomeza kugeza kuri aya masaha. Mu gihe rero hari igikomeje havuzwa amakuru ko MRDP twirwaneho yaba yahanuye indege ya drone y'ingabo za leta. Nubwo uyu mutwe utarabyemeza ku mugaragara, abatuye muri ibyo bice bahamirije itangazamakuru ko iyo drone yarashwe ikagwa hasi. Kubera ubukana bw'iyi mirwano, amakuru yemeza ko ingabo za leta Fardc n'iz'u Burundi zoherejwe ari nyinshi mu gace ka Bibogobogo kari hafi y'ahari kubera imirwano. Umwe mu batanze amakuru yagize ati, saa moya z'ijoro n'iminota 15 imodoka ebyiri z'igisirikare cya leta zatwaye abasirikare b'u Burundi n'aba Fardc zijanye n'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibiribwa. Yakomeje agira ati, intego ni ugukumira MRDP twirwaneho kugira ngo itagera Bibogobogo, kuko ifashwe bizatuma n'umujyi wa Baraka uba mu kaga. Bibogobogo na Baraka nkuko amakuru bivuga bitandukanywa n'intera umuntu agenda n'amaguru mu masaha ari hagati ya 2 na 3. Biragaragaza agaciro ka gisirikare na ka politike ibyo bice bifite muri aka gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Uyu wavuganye n'itangazamakuru yongeyeho ko imirwano yabereye Mutambara yahagaze ahagana saa 10 z'umugoroba, ubwo umutekano wakomezaga kuba muke, abaturage bakomeza kuba mu bwoba n'impungenge zikomeye. Territoire ya Fizi imaze imyaka myinshi iri mu zigaragaramo amakimbirane ashingiye ku mitwe yitwaje intwaro, impaka z'ubutaka, umutekano muke n'ingaruka z'intambara zimaze igihe mu burasirazuba bwa leta ya Kongo. MRDP twirwaneho n'umwe mu mitwe igaragara cyane muri aka gace, aho rihanganye n'ingabo za leta n'imitwe yifasha, mu gihe abaturage ari bo bakomeza kwishyura igiciro kinini cy'imirwano binyuze mu kwiruka mu kwimurwa
kubura umutekano n'ihungabana ry'ubukungu. Mu gihe imirwano ikomeje, aracyategerejwe ko ubuyobozi bwa leta n'imiryango mpuzamahanga bireba bizitwara mu gushaka igisubizo kirambye cyatuma amahoro n'umutekano bisubira hano muri Fizi no mu tundi duce dutandukanye. Roko informazo ziratubwira ko abasirikare b'abarundi bakomeje kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Urabona yuko ibintu bidafite guhagarara na gatoya. Ntibifite guhagarara na gatoya. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare RM23 na Fardc, ni bande bakomeje kuzana abarwanyi cyane muri ibyo bice? Kuko twirwane irashinja Burundi kuzana abasirikare benshi, ariko no ku ruhande rwa leta naho bagashinje M23. Wowe biri kuri tere nibihe? Urupango ry'abari ku ruhande rwa23 muri pozisiyo baririyemo barazana abasirikare, ndetse kandi amerede twirwaneho no ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi na Fdnb. Urabona kugenda bazana abasirikare benshi cyane. Yego, ibi rero bigaragaza yuko n'ubundi byanga bikunda ibi bice bitandukanye by'imisozi ya Minembwe ikigiye kuba kidasanzwe. Ni imirwano ikomeye ishobora no guhindura isura mu ishusho fatizo itandukanye niyo twebwe twabonaga cyangwa se turi gutekereza. mu buhe buryo? Mu buryo bw'ihangane rikomeye n'ubundi rishingiye ku mibare myinshi y'abasirikare bazanwe muri ibi bice. Kugeza ubu ku birebana no kugira ngo imbaraga zongerwe cyangwa se hongere hagire igikorwa, byaba bihagaze gute ku birebana na bariya bacanshuro? Ese muri iyo side Kivu nabo bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, bahagaze gute? Bari gukora iki kugeza ubu? Abacanshuro cyane ibice bagaragaramo boherezwamo baragaragara muri Uvira cyane, mu misozi ya za Kazinjira hagiye hagaragara abacanshuro benshi mu misozi ya za Kiriba, ariko nanone byagiye binatangira nyuma y'uko deployment zagiye ziganza cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc. Imisozi ya Fizi yagiye yoherezwamo abasirikare benshi b'abandakabota ndetse kandi n'abacanshuro b'ababirigi mu duce twinshi dutandukanye. Rero ibi bigaragaza isura nshya y'imirwano mu bice byinshi bitandukanye. Yego, reka turebe n'ubundi biri kubera mwabira bice bya Poezero haraherutse kwigarurirwa. Ese kugeza ubu haba wenda hari ugusubiza inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga? Nta gusubira inyuma kwabayeho kw'abahagenzuraga, gusa abarundi bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagabe ibitero byo gusubiza inyuma emeride twirwaneho ndetse na M23, ariko mu mbaraga zikomeje kugaragazwa na Fardc, imbaraga zikomeje kugaragazwa na Barundi mu gusubiza inyuma M23. Urabona yuko ku ngufu ziri gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi no guhangana bikomeye, nta musaruro muzima birafata, uretse yuko wenda ku ruhande rwa emeride twirwaneho nabo akenshi biri gusanga imbunda ziganjemo atari za machine gun nizo bari kuzana muri ibi bice kugira ngo barebe uburyo ki bashobora kuba bahangana mu ishusho y'uburyo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi nacyo kiri gushaka guhangana. Urabona yuko nabo mu cyo bashaka atari advance, bagiye bazana imbunda nyinshi mu misozi yegereye za Kamaranyundo, hano hafi y'imisozi yegereye za Poezero, mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi babe bagaba igitero ku ruhande rwa emeride twirwaneho ndetse na M23 mu buryo bwo gukoresha imbunda za artillerie cyane, batereka bashyira ibikoresho mu misozi itegamiye cyane n'ubundi hino Poezero. Yego, naho mu Minembwe na za Fizi ho kugeza ubu impinduka mu bijyanye n'umutekano ni izihe kuri buri ruhande, yaba deployment, yaba baba bakoze reprise strategique cyangwa se abakomeje gukora counter attack? Mu misozi Minembwe uri gusanga wenda bo mu misozi yegira za Kakuku, misozi yegereza Kamombo niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bari kugenda bazanwa uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego, cyane cyane rero imisozi ya za Kamombo, imisozi ya za Kakuku ku ruhande rw'umutwe wa 23 cyane, dore ko akenshi ariho ngo banabarizwa. yego,
naho hari kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane n'ahegera ahitwa za Tumungu no Misozi yegere ahitwa za Bashiro Murembe, niho cyane hari kugaragara imirongo miremire y'abasirikare bambaye amakuru y'aho bari kugenda bazarwa. Iyi rero ni misiyo ikomeye cyane n'ubundi yuko M23 ishobora kuba yakongera igasuganya ibisanda abasirikare bashobora kumanuka ahitwa za Kakomba na Sibatwa aberekeza abasirikare muri pozisiyo zegereye za Makombara, nyuma y'uko n'ubundi ruhande rw'umutwe w'amakuru y'aho bafite gahunda yo kumanuka kuri uriya muhanda wa Rutashinari 5 bava muri pozisiyo za Makombora za Makambora berekeza mu byerekezo bigana ahitwa za Mbaraka bakajya gukuramo iriya misozi yegereye Mukambi, Kaniyekere, Kagera, Kalenga ndetse kandi utiyagiwe Makunji, kuko bafite ubwoba bukomeye muri amakuru atatu nyuma y'uko Fdnb ikomeje kugenda izana abasirikare benshi ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika ahitwa za Karore n'ahitwa za Rubombo. Yego, naho mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu? Baraka ho nta kindi kiri kwavugwa, ni basirikare benshi bari kugenda bazanwa, benshi barakurwa mu misozi ya za Kakungu, abandi bakurwa ahitwa za Kisanga ku muhanda w'Utusudari 5, abandi bakurwa mu misozi yegereye Kalonda. Ni abarundi benshi n'ubundi baba barakuwe mu Burundi badiployize mu byerekezo byegera ahitwa za Kavumbwe, Kiringi n'imisozi yegereye za Kayiba. Aba rero n'ubundi nibo bazanwa muri misozi yegereye za Kiguru na za Karonda, bakahakura babazamura za Rulimba na Karemberembe, babazamura muri pozisiyo za Fizi n'ubundi babaganisha mu misozi yegereye umujyi wa Baraka. Yego, naho kubirebana na Tanganyika y'umutekano ucunzwe gute? Tanganyika yo nta kindi kiri kwavugwa, wenda ni abasirikare b'abarundi bamwe bakurwa ahitwa za Mugara, Mutumbara, abandi bakurwa za Rumonge, Kanenge hariya mu gihugu cy'u Burundi. Kugira ngo abagizi neza bazi yuko ku munsi w'ejo hafi saa 5 z'ijoro Abarundi babonye imodoka nyinshi zihetse abasirikare ziri mu bwoko bwa Tata zivuye mu kigo cya gisirikare cya Bururi, bikavuga yuko harimo za FDLR zimaze iminsi zitorezwa Bururi, harimo abasirikare b'abacancuro ndetse n'abasirikare b'abarundi berekezwaga ahitwa za Rumonge. Aba rero n'ubundi bamanuka gatoya ku mato ari hafi, ku mato akunze gutwara abasirikare b'abarundi bakwimira byerekezo byegereza Mugara na za Kanenge mu gihugu cy'u Burundi, bagapakirwa amato bazanwa n'ubundi muri pozisiyo zegereye hano n'ubundi na Tanganyika, kugira ngo n'ubundi aberekezwe muri pozisiyo nyinshi zitandukanye za hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego, kugeza ubu kubirebana n'ibikoresho biravugwa ko ari indege za MIM ndetse na za Mirage ndetse na Sukhoi 25 zaba ziri gutegura operasiyo mu bice byo mu Minembwe, bigahura neza kandi n'ibyatangajwe na General autoproclamé muri William Yakutumba. Kugeza ubu M23 irateganya gukora iki kuri ibi ngibi, kuri tere bihagaze gute mu rwego rwo kugira ngo nayo yirwaneho? Turabizi izo ndege zirahari, irabizi ibyo bikoresho bihari, gusa igihari gikomeye nuko ari n'amakuru nigeze kumva ku munsi w'ejo yuko ikoranabuhanga ryabo hari gushidikanywa yuko ryamaze kwinjirirwa. Ikoranabuhanga rya bande? Ryama 23. Yego. Ibi rero biteguye yuko ingamba zikomeye zo kurwanya ibitero by'indege za Sukhoi 25 bitandukanye, ukongera gushakisha sisiteme nshya zo kurinda ikirere cyabo nyuma y'uko ikirere baherereyemo akenshi babonye ko kiri kwinjirirwa mu buryo bukomeye butandukanye, no mu myaka myinshi yagiye ihita akenshi aho Fardc byayigoraga kwinjira ikirere cy'uyu mutwe wa 23. Yego Aimable, reka noneho tujyane no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, naho hari andi makuru akomeye nayo ari kwavugwa. Ho bifashe gute muri Nord Kivu? Nord Kivu makuru hari navuga yuko ari menshi. Yego. Ahangaha wenda ni no mu misozi y'Iwaikare, kuko niho hantu navuga yuko situasiyo ziba ziganje kurusha ahandi muri ino minsi. Situasiyo z'iki?
situwasiyo mbi cyangwa se nziza ku mpande zose by'abari ku ruhande rwa M23 hari ibice baba bahagazemo barenze bitarimo imirwano, ariko nanone hari ibice birimo imirwano. Aha rero navuga yuko deployment wenda nizo ziganje cyane ahitwa za Nyiritekere, Busolongi ndetse zegere za Kirambo ahandi rwa Fardc, aho bavuga yuko bashaka gukora inzira yo kwinjira ahitwa za Kinigi na Mifuti n'iriya misozi za Kazinga. Ni mu gihe kandi hari n'amakuru avuga yuko imisozi yegera ahitwa za Taweza hafi y'umuhanda wita Sunani 529 Fdnb yahazanye abasirikare b'Abazalendo n'aba FDLR benshi, ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi barinde iriya misozi yegereye Kibati M23 ikomeje kugenda yegerezamo abasirikare benshi cyane. Ubu navuga yuko bari karenda mirwano waka kanya navuga ikaze habaye, uretse ko deployment zikomeje kugenda zicibino. Iyo deployment iri kuba ni iyo gucunga umutekano wenda kuri point d'observation cyangwa niyo kugira ngo bipange imirongo y'imbere y'urugamba mu minsi iri imbere dutangire twumve ibiturika? N'ubwo byose babihuriramo hamwe, hari deployment n'ubundi zikorwa hagamijwe kubura imirwano cyangwa se gushakisha uburyo cy'imirwano ikara, n'uburyo bwo kurinda ibice barimo cyangwa se no kurebera hasi umwanzi ibice aherereyemo muri rusange. Yego, kugeza ubu ku ruhande rwa leta bo bari kubikoraho iki? Ku ruhande rwa leta navuga yuko nta kidasanzwe, ko bavuga yuko nabo imbaraga bagomba kuzishyira mu guhanga. Yego, Karemba Aimable, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye. Wowe dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Astra Vista.